Kani kadai ke Partisi TV. Bat pidang pet ya ka kubor baman kasngi belawan rasepi da ka rupa. Bapentingan bat penbha. Ka Election Commission of India kala Pynskhem bat itu ya ba Adelbert Nongrom komu Nongïalam batamai jong kaseng kon nyotrap National Awakening Movement Khnam. Uniu MLA jong ka Khnam ha ka jekren bat kinong pathai kubor ha ka arpandro trek mentau nai weng arjakat pra ha Shillong Press Club ulai thu baka Khnam kala pharu ya ka jingtho Show Chief Electoral Officer jong ka Sarkar Jala uba Frederick Roy Kharkangor ba on ai ka jing itu ya kinong kit kam batamai bat ka jakat rekam jong ka Khnam katkom bala menjor bat Pynskhem da ka Election Commission of India. President batamai ulai thu da Election Commission of India angka ni General Secretary bat HS Boni bat ngiki dekat macam ka CC ka body ka lai thu kalpang Election Commission of India. Aku akan empau syapi lembah kani kesini hadir ke layak ketua Manipur kecing korup-korup bumi Khnam. Di katen schedule ke alat yang aku Nongïalam beri ulun legislator, ulun representative, buah representative 17 national constituency. Wan ya tak kau ganti pak. Festival merge ada ke ganti dari semua kata-kata niat pada kau ganti dengan constitutional export Delhi hadir melalui itu kurang nomor ngakumu legislator belum legislator ada macam clear nomor kuat bagi peradikot di peran kerjaan hantam ke 17 North Constituency pada 19 Jia Constituency NDC bagi dekat ini kena kerjaan kan empat peran ini kan biar jemut dekat ini ayat dengan berhenti buat Election Commission jom Karibia lain itu yang ini kebetulan hangi kum minum kita jom Khnam lalu kekhasan dari November azar karena kakum kesini pelayo Election Commission jom Karibia tapi itu ini way kum dekat bapura jom ke Khnam buat ke office mereka ke batamai atau jiau haying sa jom kabar ban pensisa mengadai presiden aku office batamai jom ke Khnam ngapani ru ya ni ke envelope buat ke city original mau Election Commission kelapa aku presiden ini ke city envelope berapa election Hakane ke jokasngi ke Khnam hapo ke jelam jong uba Adelbert Nongrom kalapan penaru ya ke kerteng jong uba THS Boni urang ba ubala song than kum officer IFS ba unlong ukurtong na kaseng Khnam ha ke election MP na Shillong Parliamentary Constituency bat yo ba Glenbert Khongwer kum ukurtong ha ke election MDC uban yakon na pentor umkra maukar MDC Constituency syaka KHADC. Wan pensisa mengadai presiden aku office batamai jom Khnam kumala pau macam di city mereka envelope bos boka office tamai kubasau banyo banong presiden jom Khnam nilai syariah lawyer na Delhi kepada constitutional expert buat kita bi maki yaki boro buat ngimdan ni banong halor kani di buat men sisa saja aku Southrick Malaysia kerja nama mereka body buat mai mana perhati kikam belum hakmat tu mungkin sedang terpang maka mana yuk city nak kata mengenal apa sedang no ya kakam kumba dari itu terpang dalam Election Commission buat India kerana jom executive committee buat mai kebaningkong kumba yang monang dari unit prepare jom bukan kantor constituency pada borong yaki ni kum ke isi batamai di Pynskhem iba Glenbert Khongwer bulan sekalian kamu cuma ilong ukertong ke Khnam nak bukan kantor constituency kapan aku bedai buat ke MP election kum ke Khnam larai banai tiket iba THS Boni IFS retired la kumba arsna menchua ni Pynskhem mentan sasisian iba THS Boni ilong ukertong MP hak FP election buat
balai ka isi batmai kelarai ban penkelat mai ya kinong kekam jong kitrat trekam berope jong kaseng nadu kiseng sama kiseng tenthei wat kiwi kiseng sama putra yunwi wat kumju kiseng tenthei beri kitrat berope hana beri jong wasal nagabanta jong ticket MDC jong kiwi constituency ni khot soba ye kilo ki bakwa pariya nagaseng tamba in I ticket tang enda nila bishar ye kinorem hakiba kaya hakaba kiye kaseng kam wa shu ban priya ni kinong yale iba kentiap se nakawai shakawai pa kumbalong haki HTC ban JHTC banta ka Khnam ka Nongïalam ya kini ke tiap sek district council ko ni yani bangla klep ya ikenra masisha ka bangikum ka khon neutral national holy movement ni ka Khnam ka sosi jor ko district council ide ki shlem jong ka tiap sek ha ka jaka ka no jaka ban ram ye ki Nongïalam masisha ibayeng ha ki nongren ikum bokalong ini nak bersepakat ya kecing long cemat juga Khnam. Magomong mana ba 19 Jia constituency MDC, baga 17 North long constituency MLA. Kepada hitam kini kita arteli boleh ke base. Juga abang ipek buat bisa akaleng keberi. Jom kasih jantia. Di ada mana persang mana keren suatu buat ke body mana buat mangan ada diru. Harapan pau lepas mungkin misalnya asyik buat kejeram jadi Nongïalam bareng walang ada working president hatu kuat baboni ready working president hatu kuat buat kebaru harapan pau apa kasih meeting arsil apa itu nang dekat markhmat mungkin don syuk wajib sana baladang idam dangko apakah Khnam kan sengkan karena kum kan sengkan klien kan suthir hakaleng kabri neutral ide ban yang change no leadership Khnam mengenal Pynskhem itu klien. Pada juga pun nak 17 no Shillong constituency, ladat wan ayah pokok paper, to lebih kebor lebih kelak thai kebor, wana dawaru pada ban, mungkin misalnya asyik pokok leadership, jadi Nongïalam bareng, wan kelak dawaru kan pertemuan. Jadi orang Nongïalam kebor, malah persang bumbu Nongïalam, malah persang bumbu mikmat, makanya kecik kecik ke constituency, atau kecik kecik ke jantung. Kawan nak bersepakat, barang nak bersubun dari tamal jok dengan di komunitas kita berbaik baik kita sedang mempai kemat sekarang Khnam. Kepada orang bagi kalau beliau ikan dia, tu bagi suatu beliau yang kejinjok, bagi Pynskhem orang. Mereka beliau tak kejinjok, mereka orang ke Senjor, kamdan jemur. Mereka yo yang kejinjok tu, mereka Pynskhem orang tu kamdan jemur. Mereka Pynskhem orang tu, mereka beliau kejinjok tu kamdan jemur. Jadi orang tak orang masuk tu mengayat dan bertension mereka insult nam buat constituency export bahawa elected lone representative lone legislator bahawa parti kerapani nomor kat ke tension lah kedua syai 75% nilai ban merge dari mga represent Marway kaum 100% ala ban simbolong karai karai ko mga simbolong karai ko hatam bakulo kan bah ya kesek pembakalong Indonesia dikri jadi bahwa body body telah demi telah ada bagila pakai kubur dari yang body berteman kemudian mesti body berteman yang berkat teman pengen apa baik teman kalau kita bentar kemudian dikandidate di bagian lain ya keseng lalu student wing lalu ke women's wing kita nak pair konstitusi baru jalan waktu kita tiba leader bani dan bilang seperti ya Idang dan kat Khnam. Yang makanya berteman kita bidang nama ni, ibu barang ni YouTube, ibu berteman bidang nama body barang. Kau boleh jawab apa ni? Wah, ada ni yang berapa? Ada ni yang ada demokrasi. Di welcome yang nunggu. Mau tahu yang ideologi kali mungkin. Tapi barang bro, di welcome. Untuk dia bekerja. Tamu ini lebih suka ideologi.
Kadang kalau baru selesai ini sekarang parti kan sakut haju kamkin sisno polisi. Kawai yang mengikut apa ni? Mana macam tu kalau mungkin seperti ini. Kung baga Khnam ka sedang de ka kantin khun nyutra. Di kerpa di paipa balang khotshu ya ka Khnam kum ka seng rilu. Iyeng na banta ki khun nyutra. Nimdai ki seng ki parti bandai ki seng rilu bugi ko bandai sisno. Ngin concentrate ka kam jungi tang ha ki life on really ki amale constituency ki badai ha po ka ki HDC bat ka HDC. Yung buat bagi legislasi no, isai kedar, bapa parti juni, kadai ka parti ikun uhnyu trap, kamdai ka parti rilum. Oh, semua rilum mentah berkot ya Khnam ka parti kun uhnyu trap, kamdai ka parti rilum. Nai maklai. Disebut parti terakhir. Parti rilum pelak pun. Timur Bandung baka Khnam, it's not a regional party, political party. We are purely for the kun uhnyu trap. Menginam kuah kiwe ke sekolah sini beli parti rilum tinggi aku air beli parti terakhir. Itu dah kedua kerana ke jenong different no. Parti rilum buat parti terakhir. Tentang kasih perang, kalau jadi Parti khasinar parti kun uhnyu trap. Ubaret marwai uklam trap ni semua sarkar. Kita kita ubaret semua sarkar. Ibu kawai condition ni kering gomen. Khnam ka khuslai tam yang ke boundary issue apalagi ke Meghalaya pada Assam ke belasa antara belas South Room Brisbane. Lada kan no sarkar. Kalau bansol yang ke boundary issue apalagi ke Assam Meghalaya di Khnam ni boleh join pat atak sarkar. Clear. Nomor kali issue kelas aku pelat ke Khnam ni FV. Lada ngejap MP ke terkait berkaitan dengan MP kali bansol yang ke boundary issue. Nomor klaim ke boundary ke biang ke no kali ke no ngejai berdiri kamzon ke no Brisbane. Bila ada no government, bapom hangar ropo, ada kalapan so, ikan boundary issue, ni ke Khnam ibarat itu lagi bal jismu.